lampuh rumoh timoh bak coklat timoh bak langtat di dalam hudian. Assalamualaikum salim lun intat jawab ke fiat mubek netun-tun. Syukur dengan pujawa ke po hadarat yang kirim rahmat ke gedanyo mandum, yang pegiat laut ribut dengan bakat, yang pegiat darat langit dengan belian. Rasul ilahi Nabi Muhammad tak kirim legat selawat salim ke keluarga serta al-sahabat sama tak intat wahai aduan. Para ulama rata je tempat takzim hormat serentak takun nang grawa getatoh jroh ngan syariat yang binatehat hana tom kurang betat han mupom tuthun hikayat lun takat-takat dak bacut keng keung dak athorika hana tat mangat kalheuh lun intat kenoa dalam theung nathip pak gici lun tia tahbat hana tom mangat jamun ke jamun kata macora dak berangkapat mameh dengan klat hidrawa ke bedhun haba lam gampung kaum ulun hat bak jino taat parah dum ureung tiuro tinto tibo lam upat kebit hat ladat bak buat jungkat keung inengen agam macam tabiat contoh hai sahabat cuba ulun leung muap peng detha kena dum tat-tat nyan taboh sebab dawa dum ureung kegeci gampong ladom dihujat macam dijungkat hanyi gelinyuang wap nien hana troh beroh berangkat kah dimupakat hei anu kumuan ladom ba jambo atau tiatat upat mupat tampe menjiem-jiem dinan gebahai bah rumoh rehab perteh sahabat lam rapat umum geci lam detha na yang mutatat ule dikap-kap pike tu ureung macam didawali masyarakat ban bacut hilap ka dileke gluang ulaya ge mumang putimang rakyat bagi putupat haba gop linteung pelom nawarih palih diurat muhun perangkat hana mutemu nyehan roh drawa jino thet gawat kegeci mehat putalah mandum tuduh menuduh han tuduh tiat dak berangkapat menan pekateun ohna bantuan anggaran lengkap karena dalam rap membago bideung cik kana hai bang tukang khianat di dalam rapat macam mekun-kun ada mutalah tingkahan tepat mungkin wajar tat nyepeng kita luam tapi yang gura rata di tempat gisi dihujat dak butoy aduan na yang dituduh pajoh pengkawat na yang diupat pajoh peng bapeun pokok jih geci dikritik tebrat ban hantru hajat tirodro ureung keneng kepojeh wareh yang arat rumah direhab bekle naruhum ka bengeh ponyo tagor barat geci ci sahabat ujung jih dipeluang ureung kakaya harta melipat hudep kamangat nablang ngeneheun gop nyan pitaban dinan geharap kan cukup gawat nyan cit gerahung maka lam gampung kaum jit tempat karungan upat hanjir tahireun muap lam detha beda pendapat hantap pakat hingga mekung-kung oleh sebabnya narakan kerabat dakkan perangkat na gaji beleun karena gedanyo sabago rakyat dak hana pangkat yang jeroh dapudheun sayang tat pade tangke muulat sayang bak tomat kapatah cadeun oh no ke cae bekle panjang tat mupat natilap meah ke Bandung ya jadi lagian bantun ya mudah-mudahan ino hana ya yang keung-keung ke pagi ci ben keung-keung pagi ci karena pagi ci ino aluh tat lung galen ya